Birta kalang rapet aratu ana pansimi aprangsinil hinpen kardom apachreilo kardom non birta gathan pon jibang nili jitramsa non birta thepi langponi sinang Karbi Anglong le Sainik School Solar Project lapen CBG aphat Karbi Anglong le pilong le pusi pini di phulong hirtang kring pen ketse songa sai kedeng pon Artanikan pli redika terapi phant abang an miga chudera jok sikese langji phan kerap ka chuhang West Karbi BJP tumpen West Karbi DCSI hem athing no lo ka che songa sai kedeng pon Iemutram lek theari deng pen lang peremisi constituency ang kangalok kaching thura sai mu kangkupon Non birtang ton pen puthot lang ponik sinan Here ni pha engkora phoni APFC tumpen patri peponsi CPML NPP lapen ki kapreka song numta chelang dun pensi Karbing long solar project Sainik School lapen ki SBG aphan long Karbing long le pilong le pu pensi Birla long pen armu cheng pangcheng ponsi KCC adon rielong an pali ram pensi KCC adon rielong ahring tang kring pen ketsi song sai kedeng pon Sarkar tum bidikang lempensi Karbi Anglong ason industry company lapen project amen pen Karbi tum along le nang thi je phansi bidikang lempen nang claim lo lason si borjan MSc consensi ke perlopan angkang langvuku sarputron arong long pen Sainik School ki BG po dimalong bangki Karbi tum hakko pen site sutikia dimlo lapen labang su Sainik School ki dugdet usum maratum ki lo charli dunamasi uni lason si solar project lapen ki Mukesh Ambani aphan same compressed biogas suri along leki PG po along bangki Karbi Anglong de sami na hokdun det po lasolong Karbi atum pente boreng avar sai kelong dun ji po bangki emang munstemi matha dun di atheke dam tanga por hutsami bothi bogojan cement CCI lapen ki Karbi langpi hydro project along anstami Karbi atum thang nats temi varsai sami long dun di tangte company along pensi ko son pensi ili Karbi ki dug der atum ki lahalong boreng avar sai kelong dun po Lasel high company atuma phan ki Karbi Anglong ki longle pusi AP sa mai puriter IS jaga tharben so dakwen pachini pon Sainik School penang cheng lok Sainik School bangke lang lang lok su long pen ke pon tu der mat lang wo ku long aku pon tu lang wo ku long mangge tum Karbi atum hadak isi kang thiradim pusi ke pu haladak jong si lai hui army atum do damlo pulatang te army atum e do thaiga son kai no ta do pik lapen do damlo te ilitung lutam long lelo lata isi asai itung bidikang lim itum Karbi Anglong Karbi lapen tribal akaprek atum along le nang githidun bidikang lim pen lata lapen ako singhasonot along komadlo ne adani lo ne pilone a company aphan suri phora pharu pho achiri halata ingchin ki phurji pusi halata ki pi halata ilitum Karbi atum singhasonang long ke lage halata historical phurkimo hala dakdo hala along le anta nang thilap ya phansi claim la pena ko do thulang non Ambani phan ilitum phan development pukipu development ki chetum wang wete development un elma sik sidul ke pulo nang tum methang si development ta claim nang ji pulo la si development itum aprang ke claim nang ji ke 30 department along sakori dopik da beyond benching lok sukidar benchok lok mali puda dolang la mir ke atum la pen kar ko atum do hem kar ko atum do la anda dolang
ande lai hui master akam teacher akam college a teacher akam university a teacher akam la anjong si karbi la pen inglong ara tom han pl te alang litum usumar da lupa por he unpo hem ta ke me jersu ke chikim unpo gari aso sa ke nam unpo alang litum thepo alang litum IIT ta por he dun unpo IAS ta chedan unpo IPS ta chedan dun unpo seta development itum kenang yateng claim kledet amat bang ke chetum ake theke capitalist tum han wanang ji pugal la ke itum han extortion itum han la ke kopula maho itum phan suppression lo je plang po lagi itung le thi lap rong asor tumat arpek la pen rong asor tuma parok jang phong ate phu pilap ki phu phedlang do anda ji phu serak non po ji phu angel ladak 10,000 bigha haladak ta 10,000 bighas halatum ako hadak ta la bogachon don ke ejia phanji ki claim andela son ge lage hadak hangyo lo monet tum ajaha tum pa feridun hangyo ripu la arlo ke do tum phansi hadak ponsi karbia tum han ka pa feri hadak ke claim la son ke mesen akam ka li lage a ot kare kahe no kam asoritro kahe no kam la posi aro asoritro kahe no pen ke lage industry factory ta kai ta claim thek thelu la sine tum la anta opos lo donan ni idum thek long lo Bokajan cement factory ta dolo hadak kunu itum karbia tum hadak employment long dun di lapendak itum Assam Rifles ta dolo dakta karbia tum employment long dun di ke long dun jigali lut long le la port la ke bang aphan ke chia dom han ka chikisi itum along le nang PTX itum aphan employment nang PG pu la ke nang itum bisas nang ni nilitum bisas se lapen lapso council tum nomat alang litum agyan do nang ilai hualam agyan chepedora labang so scheme hai hui enedet nang ji solar project lapen hala biogas compressed biogas lapen hala iron ore ki pur sing hason ang long lapen soinik school lapen non boga jondon ki scheme lapen ako hala quart har long ke lok ki pura scheme lai hui pavedet nang Pini labang so armu te jeng pon labang ki party la pen songalam chi pu pe pin ban si armu te jeng pon nang kok lo Pini labang so armu te jeng pon nang kok athi labang ki Karbinglong Tabas Council la pen Assam Sarkar atum Karbinglong ra tum phat chingki chingbai pe pin ben si Karbinglong along le company tum phan ki PDG pa jok ban si armu te jeng pon nang kok lo la pen lai company long Karbi ra tum sami voreng ang hoi asai choklem dun long ji poki ning chi the thai ma si awi athi Karbi langpi hydro project along pen sami ang hoi ki jum nai along pen sami ahiring tangkring pen che song dun ansi voreng hoi si ni de chilong dun lo tangte lai company long ko son pen si voreng hoi ke chilong dun po pu si karbiara tu ko son pen si aning chi thedo po si angtong ti pen ning je pon dak nilitum armu chejeng padopon lo armu chejeng kapadopon nang ko athe bangga la hello pini karbiang long autonomous council la pen asam sarkar tum rat pen ching wai ve pin ching ki pin pen che patu joy pen si arang itum company ari deng bangke long le achiri lak bangke la tum TPG phan chi sikat lo solar project phan ke alang tum piat lo pusim tum hen pen beta long don solar project bang ke PPA phrang pen rat ka chingwai ka thanga ve pin lo ka chini don bang ke piat lo podam si chini don pin lo la si militoma hin pen klar dakan pa chini lo kar biang long along leke la bang inkora throk da tot phrong tum electra tum along le kali lake la ke dam tang iphisara thusara tum along le la pen nona ove along le la pen ke bang jilanga ove tum anta along le lo lake a pot si kar biang long along le pine chiri sini sana sanglang ve non ke la na suri chiri along le pi bang ke la ke rat pen ka ching ba patep inengi la so company dak bang pen rat aphan kana hok thedung ave kasik sa ave boreng abar sai long ji pu pine kok dong tok kling piklang thek nei thang alam piklang kle pin pen thang alam chak abi la ang hu pen nge choda bang ke ni tum la ke kroi un e la si pin dak ni tum che song lo atheke ke dam tang ni ta photang lo Bokajan cement factory la pen dak lang pi hydro project along me ke joy PG puta ke teng ning je pini ili tom arjudam nang la so lang pi alang roi teng pet pen bangko an don ko an atum sidak me ake joy pen ka thop dun long lo bangko an lo ave la pen boreng abar sai long ji pualam cha ke
ilitum kat do beta thai thiklong hur lo chu gadam tang security guard ki claim suri na tiap sir kep abainong kelong jia phan anta ilitum chesong nang na security guard phan dai tum chesong nang lang kultang te lapen attack minu chot aboreng ke tum long lang ma tha to to mali tum long le lo la ke lasi la puson alang liang hopen lam chak pi chora bang ke tum dengun e kedam tang CM ke lam chobai kaning je itum theklong prong lo la so PGR VGR long le long ta iruyang bong tharle ji pu alang le ning je pe me pini la so PGR VGR eviction chun lo ma ningkan si tepat alu ningkan siap pat lo lasi non ke la ang hu pening ye chot abang ke CM ke la ke lam ke chobai pik lo la ke thek dak lo lasi Karbi Anglong ke 6 Sidul along ri la sila dak bang ke ang tan pen ke bang ke big chi su tum phat longli ki PG ron nawi tangtel high project amen pen ko son si longli ki pipo la si la high project amen pen sami ke big chi su pan ke longli pusi APSC dhonsri si sam hai phum hon sing tok bi pen so dak pen pachini pon বিলাক মিছা কথা চাকৰি দিম বায়োগ্যাস খুলিলে আপোনালোকে চাকৰি 1000 চাকৰি দিম বুলি কৈছে দেই এইটো কাৰ্বি আংলং CM তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াই কৈছিলে 1000 চাকৰি দিয়া হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু তেওঁলোকে ৰাইট আছে যদি তেওঁলোকে চাকৰি দিব পৰা তেওঁৰ ক্ষমতা আছে নেকি আজিলৈকে চাকৰি দিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকে মাটিটো যেতিয়া লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে চাকৰি দিয়াটো দূৰৰ কথা আমাৰ লগত কথা বতৰাটো নাপাতিব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ গোটেই বাউণ্ডাৰীটো বনাব বাউণ্ডাৰীটো বনাৰ পিছত আমি বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত সোমাবই নোৱাৰিম আমি ক্লিয়াৰ পৰা কৈছোঁ মানে যাতে এইবিলাক মানে অশান্তি কৰি থাকিব নালাগে কাৰ্বি আংলঙত শান্তি স্থাপন কৰিলে ভাল হয় এতিয়া ইয়াতে অশান্তি হৈ আছে কাৰ্বি আংলং ইটো বছৰ এটা প্ৰব্লেম আনি আছে বিজেপি বিলাক বিজেপি বিলাক বহুত প্ৰব্লেম আনি আছে কাৰ্বি আংলং মানে শান্তি নাইকিয়া হৈছে অশান্তি হৈ গৈছে Lakhain ko rapho ni lip MSC consensi ke parlopons lower tarpung side teron tarong ameker dhonsing taro tumt hem sika vidat hud asupi aphant hem inuvet ki bia hud kupi ko son penloni making hip amat miketur ura joksi rekha taro pia phant abang arjon an sami chupondelo alang litum se ke chalangji phanta kiduk thekti ga joksi non alang litum kisung pensi chitong ponang koklo lasi labang so kisung pen pajok panja phansi Karbinong Tamas Council CM Dr. Turam Longhang laperki MEC Probitro rong pia tumphan nangra vek thapusi kisung ki phobek atum pen chuning ripon bangke asumi pen bang ang det ke so ke rabdu namat la ni puter ke minung tude lo ko mithe nang chula asar pihe bini asona be ma sar pige pining an ke sari bosor ki thik ta kalang de teso so ningkan an lo ta sari bosor amen ge rekha tataropi den ali tumla so hem tun lo chobuche ke bangwan sinon do bom non ki do bom ge nili pa ke nili sa borabang ga be lo ke nili mu dula sabra bang abela acha ante na nang li tumla so ke so der puthak dowai daru ka du bi bang na rabdun bang duluma tang ka poisa ta me sab dulo non ki hi bom ke pene ke pa me ponji puna tum ke bonai ke seng pon bom ma pini ki hi pon bom ma dowai du ma paklang thai ra pha miji mini pojalo dowai ta lahai hen no lai ko pilo la si ponji phan ke bo lo ta dak kisung ibang ke thang ki do go joini lo ke ko istila man ke gari motor ka be lai apolo ke pon ke pono lo ke no ke pon ke pupu ta pono lo Kedamtang thari ni pha engkora pliarni engdeng krepho Assam Legislative Assembly Budget Session along kachengwai pedopon ahut semi ada porphai sirkepra minute inkora phopor malom inu Congress pen kachtoy dut MLA Nurul Huda pu abang phubang Deputy Speaker Dr. Numar Mumin aphan tengkheng dutsi ari RVN semi amek pade koklu phusi social media long semi chithang plublo
ลาโซผู้ทักเป็น BJP West Karbi Anglong atum pen semi West Karbi long dise sai hemlong ka chesong asai pe do ponsi Bisvisit Daimari aphan si tok jira lu panong pi ponsi West Karbi long dise aphan pin puralu pajirpon बेदक नूरुल हुदा होशियार 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 कांग्रेस आए मुर्दाबाद 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 कांग्रेस आए मुर्दाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 Pini labang so ka chesong pon along Pratap Ronghang President BJP West Karbi Anglong Joy Singkro VDC Chairman Lohor Sinkro Roman Pator Richardson Hanse atum chetong dun besilabang so jai mek ahiring tangkring pen chesong asai dengpon La Bangladesh পূর্ববঙ্গীয় la Kongresi inut MLA Nurul Huda la Banglang Lipan mane katengkem la son isi itum thekdon long lo la si la so hut bang asap so injur chat lo la si la so injur a joine patumi earning asam dispura thana long setame Dr. Numol Mumin ahin pen setame isi dak isi case pidam lo la si pini bang ke itum Bharatiya Janata Party ahin pen setame itum all Assam long la so ajai mek bang ke dengpon lo Lasin itum West Karbi Anglong district pen satami ST Morsa organize pon pen itum laso program bang dengpon lo athema itum ST MLA Dr. Numol Mumin satami pini Assam Assembly long deputy speaker ang hoy bang itum ke dengpon aja kong long lo lasi ST tum lason ke claim ke dam aja kong ke long kaprek lason aning ke heno MLA tum lason ke claim bang ke itum bang ke ining ringno lo lasi non eprang lason asai pen ke claim kle deji phan nitum laso purbobongio pulaso MLA laso gunda MLA Nurul Huda bang lason claim kle denei inut MLA pulotang te awdo dur bang koson ma ke donei lahai bang chini nei polo seta alang li ke claim lason ke chokchi ajoine pini DC office atheng no seta mi itum dak isi dharana dopon lo lasi non head nitum DC aphan seta mi isi memorandum itum pajir lo labang ke laso memorandum bang ke through DC ahin pen Assam laso assembly speaker Biswajit Doimari alangli phanchi dak pen pajir pon lo lasi alangli setame laso alama puthak ingwaing sai ponsi frang lahai ke claim long le deji phan laso MLA phan bang ke sodak pen isi punishment ki pi ponji phan si nitum bang ke dak pini laso memorandum bang ke pajir pon lo Karbinglong Thomas Council atum pen panong pi ponsi MAC Development Fund phan semi kaching thura saimu ki claim ponji phan MAC constituent long pen sebi ningkan isek pen kuti si tangka semi panong pi ponlo labang so tangka pen semi kedam tang surine inkora pli lapen surhini inkora pho pharman semi langphar MAC constituency angkang long semi kaching thur asaimu ki claim ponji phan ongdung havra long semi long isom ponlo labang so long isom pon det pen api ki sai semi pangcheng pon phitlo lapen labang su sai ki claim pon tanga dimalong anpini thereni pha inkora phoni ie muthram lek thari deng pen ing pu pon lo pini labang su kang pu pon along labang ki mirbin athoi pa thua klamalong open stage rongker hambrand sangti lang su ward number 2 along rongker hambrand lasonsi tantele thepi long pen smi rongker hambrand ing pu pon lo pini labang su kang pu pon amai long sami muthram lek the langphar bispi mondol committee amai phu Mahindra lek the VDC chairman Dorsing rongpi Bukla Municipal Board Chairman Hemsing Tron lapreka prek man peng thi dumta chitong dun Langatik people Kutisi MSC Development Fund labangso tangka tuning 2024-25 labangso atangka pen nitum la rongkera hem lapen ke open stage lapen ke thak hem jolahai ahem kadukawi tanget pen pini bangkan nilitum kangkupon amai lo lasi long priadim pini nilitum labangso rongker set lapen ke open stage nilitum impupon long sodak taksi tumdak langfer long penangan rongkera hem kikim ponai ta dolak lapen kikim tang ta penan dolo dikang kuponai ta ko dolak lasi step nitum dek bom sinon nilitum langnam nang Karbiang long ke lapuson si fulkimo son nangman lo je Karbiang long penan kaching thur asaya mui nitum thek lo rong ru kacheleng atowar prang pen towar ka pin atowar sami deng pon bom lo la pen claim pon bom lo no dang lang fer long tam pin andula towar ka vi dupik la kasila hai towar sami kidam tang etum CM sar interrogation amai ho alang liphan rat pen memorandum ki pidun labangso scheme do an project do an sami etum CM sar pen deng pon lapo la pen kenon action ta do pon bom lo
Mane ko PPC homosity pen scheme rata tum ke hang jum tuma ki ko bo department wise son scheme mukha thak pen sinon abake estimate mukha ta bonai pon bom non la PWD bong de PWD department on people PWD tum non la feralo towar nangan tu lahai towar kami non estimate mukha ta bonai pon bom to sila labang soning kan 2025-26 labang soning kan ini tu penang an lang feralo ni tu towar tek longji kadu gawe long cap long towar krong cap krong ke ini akimia towar tu tek long bom labang ke elitum chief minister Dr. Himanta Biswa Pini abir takik an sikyang ton paninglo si tumi thakmi kardom